ассалому алайкум дӯстон ва бародарони азиз. Ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям. Шероинар. Имрӯз 7 апрели соли 2024 мо навор кардем барои шумо. Навори имрӯзаи моро тамошо мекунем. Беҳад навори хубай бародар нагзаронен. Видеора хонаам ҳастай. Мошин аз шаҳри Душанбе хости подписчико мақсад Daewoo Nexi ҳам ҳаст. Видео души меша имрӯз. کسی که مثل این برداره خانه داره، ماشین داره، زمین داره، تراکتور، چیزای تکنیکی داشته باشید، مرحمت دمی رقمای ما مراجعت کنین. ما رکلام آده میگذاریم مثل همین برداران. واتساپ هست، تلگرام هست بردارا، میتونید که مراجعت کنین. ایما و دلیش دیگه بخشش ماشین هم در طلبات خودشان جوابگو ادوشی نرمالی ماشین های. سر اول میزنیم لایک، پس را میچخیم، زنگوله را زیر میکنیم و از ویدیوی هر روزه ما بخبر میشیم. السلام علیکم بچه جان، سوزین خوبه، سلامتیتون خوبه بچه جان. من در مید خانگاه طرف یمی پلاف سایوزو مایاکوسکی سینسی که می حجت خونه و نش عدیل نباشه خیلی نرخی دسترس کنید. من یک زنی تنهایم، تا می قچی ندارم. قطی کلونوی اکو، کلونوی اپا و خیش لبرو قطی زدم. امروز همش کلینده و چیدن. من رای خونه برآوردن که بود برا جو تبیو و پیش از میستون من رای خونه شون پیش کرده بودن. من در این دلی خونه ده دختری امکی او بیوزنن قطی همو می ایستودن. خودم پاور کار میکنم، آیلک میرسونم. اما قسم من خودم جمع کردم. بچه که نو رسیه رفتگه بوین وضعیتی رسیه ای خیل شیدگه شکرانه خدا بوده که غریب هم یک تنها بوده سومشه جمع کرده روی کسته یعنی بینید سالده قریب 250 تا کسه جمع کرده در بچه سفته نمی یکون کمیتالیه یکون چیه که من ده نشون میتین من بنویسم نمی نمرم در کرته دارم این قیقه پرتوید سومه چکو کنم یک ده نشون میتین یادم کنه باور کنه ایدن پیشم کردم که برای تجارتم بیام. برادرو راست گپ مجبوری نیست. مقصد کسی کاری ثواب کردن میخواد در همین ماه آخری شریفی رمضان کسی را ای دستش چند قدر میخواد در یاردم کنه. راست گپ خدمم دیرم سوخت. اگر ای دستون بیا مرحمت کسی که از دستش نمیاد در کامنتری بنویسین. خداوند مشکلشون آسان بگردانه. و ویدیو امروزمون اینا مرحمت تماشا میکنیم. اینک میگذاریم به اعلان یکم امروزمون. اعلان یکمون دایوو لگنزه که سالش 1997 ماشین قرار داره در شهر دوشنبه. نرخش زمین در زایگاه راستیگه 13000 سومن میگه. بنزین پلیس گازای کوزش سیدن ابی موتورش 8 33000 پرابگ داره. کاروبکش مکانیکه نو موتور زایگاه 7000 سومده. چخال نو زایگاه 4 بالون نو یک زبچسکه دیگهش مقصد خفودای نه دباچوکای نخدو پالابارود از جوش کار میکنه. مقصد زوادی میشه. خلاصه یکم کم نداره. ماشین جانو نیفته است. حجتاش بوچیدگی هم قنقص. خریداری کنکریت باشه مرحمت زنگ بزنه میگه با معامله میکنم در همین نمره آخرش 36 مرحمت کسی در مقوله زنگ بزنه. اینک میگذاریم به اعلان دیگه امروزمون. اعلان دیگه‌مون خواستی подписчикای خواستی کامنتاری مقصد نویسوندن اکا نکسیمون. این نکسی نو که نرخ نوش داخلش جوابگوی سالش 2007 ماشین قرار داره در شهر قربان‌تپه یعنی باختر امروزمون. نرخش 37000 سومن میگه. بنزین پلیس گاز کوزش سیدن ابی موتورش یک شاشه ابشنی 12000 قریب 13000 پرابگ داره. کاروبکش مکانیکه ماشین در حالت خوب قرار داره یعنی 4 بالون نو اکومولاتور نو 100% حجتش 100%. همین خکی تنیروفکا کرده است. تنیروفکاش بوچیدگی میگه. اینا مرحمت کسی در معقول باشه نکسی 2007 سال کنه نیست سالش
мақсад бо рафта мошинаи пеш бибинен. мегзарам инак ба эълони сеюми имрӯзамон. эълони сеюмонам Daewoo Nexi. дӯстдорои Nexi бисёр бояд барои ҳамин Nexi бисёр мондаи бардоро. ин аз соли 1996 мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 17,000 сомонӣ мега. бензин плюс газа, кузовиш седан. абиё моторш 1.6 108,000 пробег дорад. коробкаш механика. ин бардор монам мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. харидор марҳамат занг бизанен, маслиҳат мекунем иншоаллоҳ. ина ин Daewoo Nexi дигаримон солиш 96 нархш 17,000 сомон мега. дар ин номерои 552 22 42 29. ина марҳамат, агар маъқултон бошад Daewoo Nexi 96 мисол занг бизанен. дар муомилаи гап бардоро муомилаи хуб кунен, иншоаллоҳ ки нарх навои состон мекуна. мегзарем ба эълони чорум имрӯзамон. эълони чорумон Opel Corsa. ин мошинам дар шаҳри Бохтар дар Хурғонтеба нархша 18,000 сомон мега. солиш 1996. моторш 1.6, коробкаш механикай. газ плюс бензин. ватсапам дора, 10 моҳ ҳуҷҷат без утилизатсия, 4 баллон нав, аккумулятор нав. хадавой мекунӣ тамом, дигар ягон дард надора. ина марҳамат Opel Corsa дар шаҳри Бохтар 18,000 сомонӣ, солиш 96. маъқултон боша бародаро, ҳатман занг бизане. номи канали мо бош монда ягон сими дига арзон мекунам мета. 4 баллоншам нав, даст хати аккумулятораш. даруншам тозаи зебу озода. аспишам нормалай, неҷаш моторш. инак мегзарем ба эълони панҷуми имрӯзамон. эълони панҷумон хонаи фурӯшия ростига дар шаҳри Баҳдад 10 сотиқаи 10 дар хона дора. нархша 595,000 сомонӣ мега. номерои охираш 2225 телефони дастияй 8465 дута ватсап дора. обу свету оғилу ошхонаву таххонаву дута баня дора. дарахтони мевадиҳанда дора. масҷид, дорухона, мағозаҳо дар наздикишай. аз ҷои таксиҳои 5 сомона то хона, мақсад 100 метр. иваз бо квартирае ки дар шаҳри Ваҳдат 1 ё 2 комнат деэтажа бошад, бо смотря положениеро мебинем. мактаб наздикай, до оила ҳам метона, мега мақсад зиндагӣ кина. иҷада видеошам ҳаста, мақсад боз шумо худтон тамошо кунен. агар маъқултон бошад дар комментари бинависед. ана 5 дар хона, гараж хати дар амиҷа деэтажада. پنج در خانه دیگه او طرف ده. من اگر تا درختم نه گل کلیسیه مقصد موسود آش خانه، آغل، گاز خانه. پنج در خانه دیگه نیست işte. хайхтон дидем бародаро, састаини хонара, ҳолати хонара дарахтҳои мевадиҳандаам доштааст, беғар зайчойлаву оғили ошхонаву дигараш. мислиам бародар, агар шумо бихоҳен хонатона, заминтона, мошинтона барои реклама гузоштан, рақамҳои мо дар поён ҳастай ба +700 мешава, 8250 охираш. ҳамида WhatsApp, Telegram ҳастай бародаро, имо даличдагай. мақсад метонен ки мо ба мо муроҷиат кинен,
خونتون و ماشینتون ما حتما در رکلام میگذاریم. مطمئنم که نوار امروزه با شما معقول شده است. معقول باشه باردارا بزنین لایک، پادکست را زیر میکنیم، زنگوله را زیر میکنیم و این ویدیو را در درجه ماکسیمالی پهن میکنیم باردارا. ویدیو معقول شده باشه در کامنتر افتاتیوی با پیش